Ranije smo se da... Republike pričati. Nije takozvana republika, nije takozvana. Ajde gospodine, pustite nas da radimo. Pustite nas da radimo. Nije genocidno. Ajde posao da odi, šta ti mene diraš? Šta ti mene maltretirati? Ne maltretirano nikoga. Nije, republika ne mora biti bolja, nek što jeste. Ramo Mehmedović, inače Srebreničanin, ispričao nam je kako je isprovociran Dodikovim ranijim izjavama o tome kako ne voli Bosnu i Hercegovinu i ne osjeća je svojom. Kaže, htio je samo da čuje šta se dešavalo na sastanku. Ja mislim da bi to trebalo mnoge iratirati. Mnoge. Ko je ko osjeća Bosnu i Hercegovinu svojom državom. I on došao ovdje da pregovara. I mene je policija odstranila od njega. Ste slušali njegove izjave, molim vas? Šta je govorio? Šta je rekao? Da ne voli Bosnu i Hercegovinu. I sad njima Lagundžija pregovara. A vi mislite da je ovo red, da ja dođem u Sarajevo i da me neko maltretira na ovaj način? I da zove Republiku Srpsku takozvana, nije takozvana. Ona je republika, mi je volimo, živimo za nju i ja imam čak i razumijevanje da on to ne voli. Ali ne može meni doći ovdje za urati. Ramo ima mnogo razloga da ne voli Republiku Srpsku, kako i sam kaže. Ja sam izgubio. Dosta toga. I mene su gana lušno. Četnici mi gana lušno. Koji god bili razlozi, neosporno je da građani ove zemlje imaju dovoljno razloga da budu nezadovoljni. 11-mjesečno nezadovoljstvo moralo je doživjeti svoju kulminaciju. Političari trebaju biti sretni što je tamo bio samo Ramo.